Mfundisi uyaticocela nje ngoba kumnanzi kuhlala naNkulunkulu. Uyabuka nje, ubuka le generation le. Uhlala uyakhumbula nje nalokuthi kwathiwa kuye akabuyisele isikhathi naNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu ayikhothe. Bantu bami ngiyabakhanuka mani. Manje babhizi. Ngiyakuthuma-ke nceke ukuthi hamba wakhe nje isikhathi. Konke lokhu akwenda nje utawenda isikhathi ukuthi bantu babe nami. Vele-ke sikwendile ngoba kuba namathabelangoti, kuba netinto eceleni, uyahlanyela ummbila wakho kuba nelukhula. Hheyi lapha ngathi kuyaphutha kuphuma. Hheyi inkonzo kuthatha isikhathi, ngeke ngikhone mina. Kuliwa nalokho, but umfundisi uye manje. Yima ube ne-backbone kuloko uNkulunkulu la kubethile. Sitibonele enye incingo, tiyishaya kulokuthi bese sithi ya-compromise. Khona lapho-ke saphinde sakubona kuMinisi ukuthi le nto lena nasuyilungisa lokuthi bantu babhizi. Sontweni njengathi bangabekwa tandla, bona njengathi bangathandazela iphele le nto. Sikhumbula sisho ukuthi labanye basho kubafundi lesibafundisayo ukuthi vele mfundisi kathene, mfundisi bekaphatha iBhayibheli elikhulu, kuba nguye. So nanyalo ikhona le nto engathi nje umfundisi kungaba nguye. Njengoba nje sihlale sisho ukuthi nasethi enkonzweni uyakubona nje ukuthi sekukhontiwe-ke, sekuhlanganiwe, sekuthandaziwe-ke. Phinde nalabanye sibabonile bengiva nami, kwangikufikela nami ukuthi kunemuntu okhansi unetinkinga, uwehlelwa nginakhu nanakhu, udineka ngetinto, lo munye uphokugulelwa, uyafela, uphokuthola tingoti. Kube khona labantu ukuthi hayi mina mfundisi ngifuna nje mhlawumbe utata sizile. Noma kade angibeke tandla thandaza iphele le nto. Kanti umfundisi yena nalokuthi uNkulunkulu akahlale la kuwe uhambe naye, ungayi ukuthi uyomfuna le. So nawunaka-ke kukhona nje abantu babone ngelisondo kuzoze baphumile vele enkonzweni, nenkonzo iyavalwa. To fast forward-ke kuloko ukuthi ikhona le element, kungamajini le nto, kuyinto lembi le yokuthi nje ngathi uNkulunkulu ulapha, Jesu uyasho nasesebuhleni ngalo John 4 ukuthi kutafika isikhathi la ningeke niyokhonta kuleya nzaba noma eJerusalema. Sachaza athi iJerusalema ije-local church bese kule nzaba nilethe bona bo-VOC nje bayinzaba la kuyi-into yakhona ukuthi akusiyo into yelibandla. So utawuya lena ensabeni ungasamva uNkulunkulu laseJerusalema. Washo Jesu la sithuma kona-ke ukuthi uNkulunkulu uzofuna kwakha phakathi kwemuntu. Bazalwane abayinake le nzaba lena ngoba kuyaliwa nje. Why futhi Sathane alwe kakhulu? Uyasho Revelation 12 ukuthi isikhathi sakhe uyasada ukuthi sincane. Kuthiwa maye kuwe mhlaba. Nasithi umhlaba sisho kini. Maye kuwe nangabe ngeke uticonse le tinto leti. Kuyaliwa-ke. Lokuthi nje abantu baye nje sontweni nasaphumile ukuthi wendani. So le nto yokuthi uNkulunkulu uzofuna kuhlala sifundisile. Make mtshalo wafundisa lokuthi i-transition kusukaphi le ukuthi uNkulunkulu nje bekafika avakashe. Emva kwalokho kwase kuthiwa kutabana Emmanuel, God with us. Yabona ahlale nazo vele Jesu bongeke umthathe umfake ngekhathi. Then nyalo sesithi God in us. Manje uyambona lo God in us ukuthi noma ngabe ukha amakotapeni kuphi kunyakade elizolo. Ngilesi kufundisa-ke ukuthi kunemehluko ngesekudla i-tabernacle phinde nelithempeli. Ithempeli uyalapha kusinanga enkulunkulu. Kanti i-tabernacle lendlu la ngikho ka-Revelation 21 lesimudla every day uthi behold high the temple uthi the tabernacle of God is with men. Khona lapha uthi angilibonanga lithempeli. Nawufunda lo 21 sibuye sikuchaze-ke lokho ukuthi nyalo longathi unobugudlugudlu emabandleni akube ne-tabernacle. Sathi na ubuke i-Oxford Dictionary, i-tabernacle yinto lohamba nayo sabekisa nje ufuna-ke into i-nursing. Le nursing ikutaba khona ukuthi noma ngabe cishe ngizithi evaluate ikolo noma ngabe akekho emsebenzini uyakhona ukujova abantu balendlu ila kuye. Ngikho-ke John 10:10 Sathane uyeba. Uma abazalwane bethe i-tabernacle nawubuka-ke abantu ababhemako nakho nje sibe sikubona emshadweni nasemingcwabeni ngathi kuyaselekiswa nje ukhanza ukuthi tiyadzakwa nje. Timenese noma letinye tidzakwe-ke tingacaphati nje. Yini ngathi kukhomona semingcwabeni ukhanza sekudzakiwe nasemshadweni noma ngumcimbi nje kuyatiwa ukhanza lapha emotweni kuyanathwa tivulela umusic. Yini sothi abathi uyabathi bakini abantu abakini nkosi noma hawu laba bathi ababuhlabile tshwala.
kwebiwe. Umfundisi unesizathu ukuthi athi John 10:10 abambuke bazalwane. Ngoba uma leti zinto ningadendi ngalasathane uyadeba kuyo-advance umbuso wakhe. Kungathi ungachubeka nje noma uphoze uyibuke le ndlu lena. Incwadi yamaHubo ithi sela cabanga, think about this. So labantu laba besingathi lisonto, labantu laba lento bayenda noma ngabe ngikuphi. So kuyithabernacle bahamba na. Ngiko-ke noba ngisitawuthi-ke hhayi kabi. Sithathe nase sekuyindzawo yokuthi iyanathwa singathi kusethembelini, selisonto lelo. But awukhona kwenda nakho lahlale bakwenda lemakhaya. Tibuyaphi leti zinto leti? Asiviwe. Kusengakabi late ukuthi tethu leti zinto leti. Phinde futhi fast forward-ke lapho sakubona-ke ukuthi nakumri nje le mentality ukuthi hhayi yena nje esontweni mfokathi wangafika athi uma la khaya kunema-project kuyalinywa kuwashwa amathende kuvuka i-agenda kulaba hhayi mina sengihamba ngiyakuphi. Yena nje even nalesihlala nabo emission uyababona lokuthi babanjwe nje kuleso simo. Nawuthi mhlambe kuyasetshenziswa lo mnyedela ayikho le nto ngekhathi. Kodwa noma kuliwa umfundisi uyaqhubeka uthi ngiyati kwathiwani kimi lonendlebe utawufa. Sikubonile phindze futhi lokho ukuthi nasicela abazalwane. Ngiyakhumbula nje sibacelile abazalwane kaningi. Saze saphula i-protocol ndasho njalo but in brackets ukuthi sibe ne-half night prayer ukuthi abazalwane bede bese bayakhululeka kubo after 1-2. Nakhona bese naluthi uyababuyisa ukuthi babuye bagcine sebakhona because sesichaze kaningi ukuthi Daniela nakathi Sathane umphiki Kristu nakethu ukuthi ashintshe ikhathi nemithetho. Sakuchaza-ke lokuthi sikhathi nemithetho into yinye 2 in 1 ngeke ukwahlukanisa. Sasiyabekisa-ke yini le bento abazalwane ukuthi babone bacinile ukuthi njalo ngalesihlanu bebathi ukuthi siyokhobozela. So sina ubuka lo lesihlanu yini sikhathi. Phindze beba nemithetho ukuthi angilali. Sathane nasakushaya ufika kushaya ukuthi asuse umthetho nesikhathi. Asesiye ngala. Ngeke sibe nabantu abafundzile bonesi bothishela ini. Nangakhanzela ukuthi ushaya isikhathi sa4 years i-degree le. Phindze ushaya nemithetho ukuthi ufundzele ama-accounts ufundzele i-nursing. So nawe-ke empilweni yakho nawukhanza once ngumoya wemphiki Kristu lo lesi iBhayibheli sofikile. Tibuka tihlole emzalwane. Ukuthi uyawukhanza lo moya ukuthi yathi labanye nje bashadile kube khona ukuthi mina indodza yami umfati wami nebantu abami labanye bantwana ukuthi yathi bekunesikhathi sokuwashadisha kunesikhathi sokuthi angihambe ebusuku kunemithetho sokulala abadala bami nyalo usungiyadiphotha nje ngihamba. Le nto lena Sathane uyenda mabomo. Ngiko nathi sicela ukuthi kubuye lesikhathi nemithetho naSathane naye ufuna isikhathi sakhe phindze nemithetho ukuthi ningalaleli badala. Nakho lokho ngicela ukuthi u-elaborate sitokungena kulokunye but wena uchubeke nje naloku kutalisa. Ngakubona-ke lokho ukuthi sakuchaza-ke ngoba solo umfundisi uthunya ukuthi buyisela isikhathi kubantu bami ngiyabakhanunga. Hawu bashimbili-ke bazalwane. So sakwenda-ke lokuthi buyani bazalwane. Nakhona tibanjwa ngathi kudlaka ukuthi ngeke kuze. Nakhona phindze futhi asesibacelile bazalwane ukuthi-ke i-all night prayer. Nasibacela abazalwane ukuthi sifuna kubuyisela lokwa ngoba iminizi ithi ibuyisela ukudliwa esikhonyana. Isikhonyana sidlile Joel chapter number 2. Sababuka laphisweni bazalwane ukuthi vele lo moya-ke uBasathane sowulwangishito ukuthi ithi nisuku tokugcina ukuthi ubabone laphisweni ukuthi bazalwane ini vele beyentani uNkulunkulu anyakade nanibu-MC nasemabandleni every lesihlanu. Bekhona ukuthi sitiya kubula amakwandla bo-Prince of Wales tiya khona la kaLuzitha tiya kuphi. Nalokuthi kuconzeni lokuthi asibuyisele ukudliwa esikhonyane phela. So nathi uyababuka laphisweni nalokuthi leti inkinga bephethe ngathi mina ngidawufika nje kaLuzitha all night prayer. Kuphele leti inkinga bese-ke mfundisi sengiyahamba ngisabuyi. Savele sabubona laphisweni ukuthi laba. So uyayibona-ke le nto ithi le nto ngathi nje ngelisondo noma nini singafika nje le nto siyishaye iphele. But bese siyaqhubeka thina le ngihlale ngikusho ukuthi laba bacela kanjalo mfundisi ngathi nje singathandaza iphele lento aqhubeke lo muntu osethi inyama kakhulu nje bobabe ukuthi mina vele mfundisi njengoba nje lamakhumbini noma lapha emsebentini tinkampani namafemini siyadla nebangani bami inokho abanathi phela abazalwane abanathi itshwala but le mpilo nje kuhlala buwele i-TV ticingo bo-WhatsApp bo-Facebook ini mina nje ngathi ngafika umfundisi angibeke ekhanda kugcwele futhi nami angisade kangakho
abantu bakhona ey'ncike Nkosi, noma singena nje ema-ofisini, noma kusedolobheni, noma bengikuphi, noma ngabe kusemcimbini, lo munye ngibone emfundisi, lo munye khona nje wazoguqa-ke ngicela ubeke isandla, ngifuna umsebenzi. Bazalwane, le nto yokuthi nje uNkulunkulu ngathi washo make mtshali ukuthi uyazi, phinze nje uNkulunkulu ngathi bakafaya, uyobathingana kunemlilo. Senifundisisile le tinto leti. Ngiyacoca nje, ngiyacoca. Kukhona la ngiyakhona. Futhi labanye sebabonile ukuthi ngiyakuphi. Angivele ngikusho nje, nginelivalo. Ngoba Jesu uyabuya tiboniso. Nale tiboniso bazalwane sesihambe sabona, sale ngikusho nalokho. Kuthi uthi enkulu wena. Le tiboniso labantu abatiboni. Ukuthi nje kuyakhulunywa ukuthi tiboniso. Bazalwane ungatibona le tiboniso ngeke uze udlale. Na ubonile, ukuthi uyibonile inkanyeti. Kudiphenda kulamalanga athi ubonene. Ngoba sasho sathi emabandleni tawuthula ukuthi tawubonakala abantu abanethebhenekli. Ekutaba khona ukuthi esontweni asihlala khona. Sazi that nangabe esontweni kuyadlalwa but wena uphume nje ubuzisekile. Phindze futhi uhlala kusho umfundisi ukuthi umathandaza nje kuseni sibekuse nge-honor prayer kuba khona ukuthi umthandazo lo ngashintshi utasithatha vele ezesihlwitho lokuthi babe siyabonga. Kuthi according to kulabakhulile sibonga nje uNkosi singeke sikuyekele sithe satodlala la. Nyalo ke Inkosi esibuyele emakhaya sesibuyela kuyohlala nawe eMbamba. Emadodana ndawuvothi haleluya khuluma ngetilwimi. But lo myanga aba offended. Mina vele angisabi noko. Bishop bonke labathathwa lo mlayeto ukuthi njoba nami ngikanjalo nangibona ngisesontweni ngidodlala. uNkulunkulu sowugcobele kube nakuva nakulesakusho nasicetha kwakhe ama-altars. Kuthi kuyawuvela nakho ukuthi ligcobo liyasuka salichaza salibeka wagcina umfundisi nabantu batawutakaluza abamanga sokwentekeni ngalozithi ekugcineni ngesathi ukuthi uNkulunkulu nasemasontweni yenu yalesusa ligcobo nyalo sotawugcoba emasonto laphakathi kwenu lo tawukhanza ude isikhathi naNkulunkulu tawufika esontweni kube nokucabana nathi futhi ngakubona nje kona ingani uNkulunkulu tayithobisa. Sasiyachaza sasinyalo sekufuna lokula kuwe uyayetha inkonzweni ugicike phasi esitulweni ngisihlala sibekisa ngawo iningi indlela but nje umfundisi ubekise lokugicika phasi esitulweni niphule ititulo but wait for 2-3 weeks utawubona wena ukuthi nyalo endlunkulu kalozitha zokukhulunyiwa kwathiwa nyalo sekufunwa lokwakho. Phindze futhi on that note ngichazile naninini ngabachazela abazalwane ukuthi sekufuna lokwakho sizathu kunama-stage lawa ukuthi ezulwini la sikhona khona kodwa umfundisi noma ubani i-worship leader let us motivate lizulu nje lasilichaza ngesimiso kaNkulunkulu lizulu ukuthi vela uNkulunkulu kuva uNkulunkulu. Sathi-ke stage number 3 la siyakhona stage number 2 sifika kanjani ke le the day ukhala licilo ngeke utshelwe ngumfundisi ukuthi asambele stage sokugcina sho sinyalo sikuphi ngoba phela nemfundisi ngeke nje bese uthi Jesu utanini sho sinyalo nalapha kuthiwa kufuna kwakho ngoba noma uhamba utahamba ngokwakho ngeke utshelwe ngumfundisi nala uyakhona ngeke utshelwe ngumfundisi. Asikuhloniphe lokho uyambona ke lo muntu omdala nakathi mlisi ngiyabakhanuka abantu bami sengifuna ukuhlala nabo. That was i-calling nga-97 njoba nje sisiyavela nanyalo-ke futhi kuningi lezi kuphathele emaswati lo taba nje sithi inyaweni dagama leli likhambi leli ukuthi kuyacatshana emasontweni kude vele lokutawendeka ngaphandle kokuthi lisonto and then-ke tawugcine sekukhona-ke lokuthi laba lo tabakhanza ngesontweni naNkulunkulu abanyakatho tabe ngasike uNkulunkulu unyaka let's say nje se-stadium sinebantu labangu-300,000 disatowakhiwa labantu abakhanza ukuthi ba more than 300,000 labanye balangephandle phindze kunemakhamera ema-screens lamakhulu abanye babukela etingcingweni ebungakhanza sivele ukhavarisha abantu laba more than 100 million kuya ngetulu whatever noma infinite but nje angibeki izinto khona sikubambe kahle sinabantu bangu-300 labantu labo kutaba kungasiko ukuthi ngile stadium uNkulunkulu wehlekisa kutaba ngilokuthi laba bangu-300,000 300,000 nabani ngamunye ude uNkulunkulu uyamathi lona uhlala nami lo babelo lo phaka kanjalo nesizwe lentombi lona uhlala namhlanje bathi bekuhlangene labantu laba seningivile lezo tidlwane titabe kuhlangene ngiko-ke lo mthandazo nakathi umfundisi babe sesiyaphuma maye sesidlalile manje lokudlala kwethu nje Nkosi siyabonga ukuthi sidlalile nakhona futhi Nkosi hayi ukuthi ube khona kunokuthi side nawe ngiyona kanje nakhona ukuthi babe netingoma yehla Nkosi babe siyabonga sithe ebukhoneni bakho namfundisi nje lo watiwako i-analyze le nkulumo usho ukuthini sithe ebukhoneni bakho
kuthi agcina sekujwayeleka. Yebo kona lokunye vele kwanyalo siyavuma dibhethani nini kugceke, kodwa kutakusa lokuthi manje ufuna athi sithini. Ngikho nje ngasho ngathi kuthandaza ukuthi awugcine sokwanza nje nakhona hhayi lokhu krema kutabe ukuthi babe siyabonga lokho ukuthi siside emakhaya sisuke nawe nale makhaya fanele ukuthi kushile uhambe naso emgwaqweni sikatholta ingodi nala sontweni. Siyabonga babe ukuthi ngeke sisesikhona sekuthi nje Nkosi sesikhona la nabe sikasomhlolo stadium sesikhona la, hhayi ukuthi siphambi kwakho, sikhona la kasomhlolo asikasuki phambi kwakho. Anyways, kukhona amanothi siwalungisile sokuthi awukhulunywa njani eSiyoni, ingoma taseSiyoni atifanani nebantu labangekho eSiyoni. Angindlule-ke fast forward, ngiyaticocela nje lokucoca zamane kuphumela ngaphandle lokhu inkosi eyithi-ke lokucoca njalo nalibhayibheli ukuthi uNkulunkulu bakhulumela nabo-Abraham nabo bani sathola-ke nathi emasabatha kunje besingeke simade uNkulunkulu, the God of Abraham, kanjalo kanjalo. Nami-ke ngiyaticocela nje kukhumbuta abantu libido to fast forward-ke le nvo lena-ke lesithi nabantu bekhona ukuthi ubakhanze mfundisi ngicela ungibeke isandla awu ngiyaku-interview ini manje noma kumane ngibambe nje mane ngichawule abanye bekhona bakuchawule nangemali. Mina-ke sengavele ngasho ngathi sacela setimile imali banginike nje imali nangabe kunje. Yebo kona ngiyayithandazela ukuthi kunjani kodwa nje lo mnye wathi phela ukuthi umuntu ongcwele shothi umfundisi ngeke ube nemali. Ngathi hey, that's good, haleluya, ngoba abantu sebakhendla kube khona ukuthi yabona nje kusenyangeni la uchama khona sekunendlela manje nalapha-ke kube khona ukukhokhotha imali yabona nje. Anyway, itopic into awathole ama-notes akhona ukuthi bathi naka yathi phela ngiyakhendla la, yathi ngiyakhendla mina ngine-covenant le ngintela abatshali, mina ngine-covenant ngintela umfundisi wami. Phela sekukhendla lokho basathana uchamuka nayo uhambe wanidadisha ifihlakele le nto but usuyayimbula ngoba sifuna liciniso. Ngasitani ukuzuzwa live lonke. To fast forward-ke sikubonile-ke bantwana ubabona so le nto le nawubacela-ke bantwana nisale nibuye ubabone nje ukuthi bafuna ukuthi le nto ngathi ngaphela bese emva kwalokho bayaqhubeka-ke bayohlala emakhaya. Ingakho sasho sathi it's not about coming to Lozitha, ukuthi uthathe Lozitha umendele mabomu sasho kanjalo lokho ukuthi nokubacela-ke ukuthi umbuzo ukuthandaze njani akakwendele i-order ekuseni kude induku yempakandla ebekendani phela vele nakhona futhi ngeke uze ufostwe nokuthi udlani livi utawungipha nje ukuthi mfundisi ngimangaliso nako nakude vele kude ingomo ungayisenga nasekude libisi bathi iphuma igadi. To fast forward-ke nalapho-ke nase sikuhlanganisa-ke lokuthi ufuna kube kwatandla mfundisi ngiyaku-interview iphinde nalokuthi njengathi nje into singayithanda umlo ngayikhudi iphele bese yona uyaqhubeka kuba comfort zone uhlala kubukele licingo ugucuke ngoba lenzaba nje ukuthi hey mina ngeke ngikhone hey bengikhona ngale sisakhobhozela njalo angikhona nakhona-ke sisho umfana mnisi Nkosi yami bekukhona ukuthi he was giving you the fish so mrima akashintshi umfundisi kube ukuthi bekasinike intela sendela le fish nyalo sokuthi ngisacela ngiyobona ukuthi kudwetshwa njani. Yabona-ke ngekuceleni it was good. So nyalo bazane sinilungisela lizulu mbamba but ngakhathi nishimbilika lizulu ukuthi vela uNkulunkulu utawuhamba ungeva umfundisi uthi vele wena licilongo maye babusisiwe labathi vako letinto le. And ngiko-ke nangabe lokhu ushaya ngathi awukuva le mpilo-ke noyiphilako ukuthi ngesencele yabona ukuthi kwente kanti imali kugula niyacabana impilo nje simnanzi phindze futhi kukodwa-ke kwa-spiritual so kwathula kwathi du ukhanze abantu ukuthi bayahlobonga ukhanze abantu uyaphinga bathi ukhanze lo munye nendlela okhuluma ngayo ukuthi mina ngihlale ngithi hayi bengaziwa ukuthi bantwana bayakholwa. Yabona kokana ubile kakhulu nalalamabhodo lamakhulu nalapha-ke bebevala isivuvu lobuhlata bebuvele bukhona manje nje hey seningifile ngaphambi into zibona your true colors are coming. Awukhani manje character nje but-ke whatever the case is singcono siphetho sento kunesicalo. Caphela ukuthi uphetha njani. Sengiya-ke nami ekuphetheni ukuthi ngiyacoca nje sikubonile-ke lokhu phindze nje basesibekisini abantwana ukhanze sihlala nabo babone ukuthi awuthi banikethe umsebenzi bangaphuma nje lebhekedeni le nto ayikho la kiba ikadalwa bekhona nasiyafika lapha phuthu kufana nabantu kanzi iprogram abakelungiseli nasekuthatha inkonzo uyabona yini ngathi bavele bachafata computer nje babuyisa le program noma baswapha labantu ukuthi bani bebekavula inkonzo baphela niyayivala niyivule nini so tawungena lapha labantu phuthu sikubonile ke nanasi lapha sasebenza nabo bekhona labantu bavuka nje nasekhona ukuthi kunemsebenzi kumbe welive nalapha kubabona abantwana ukuthi ayikho lento yabahlupha but-ke
bazalwane. Umuntu sasho sathi i-faithfulness yaNkulunkulu yenda Adamu wona. UNkulunkulu wathi funga yena ukuthi ngeke aze ayidisturbe iwili. Uma soyincumile nami nje la ngingancuma nje ukuthi ngifuna konatha tshwala, kude lo ngangivimba. Ngihamba yokunathela tshwala. Awuboni ngani ke wena ukuthi awugadze amandla lamakhulu. UNkulunkulu wathi lokuncumile utakuhlonipha. Akayidisturbe iwili yakho. So nakhona-ke amadimoni aniyengeke bazwane ukuthi ngibheke amandla. UNkulunkulu nje uhlonipha isinqumo sonke nje yabona lamalanga ngifuna ukuvuka ngingalali ngabona isihlanu ngithandaza. Udambona uNkulunkulu. So ngeke akudisturbe, ngeke akubambe ngengane. Bakhuluma ukuthi you can take a donkey to the river but you cannot force it to drink. That's true. You can name it. Sikubonile ke kakhulu ke ngilokuthi ekuphetheni kwami kudaba ngilokuthi hey bazalwane ngishaya livalo. Ngoba ngiva kumnanzi kimi bese ngiphindze ngibuka la eceleni mina kwathiwa mnisi utana bangakhe. Manje ngihleke saba lolu valo alungishaye ukuthi angisi right noThixo. Ngishaya livalo nje ukuthi yabonini Jesu wayo sikambe Luka 18. Uma indvodzana umuntu uyibuya emhlabeni ethi akukhanza kukholwa na. Nayo ke beyibuka indvodzana i-right noThixo but ibuka la eceleni. Ngivumeleni ke nami ngisho ngithi bazalwane I'm from glory to glory. Ngiyadibongela ngoba phela le ndlu iyachitheka iyagcwala bese iyachithekela nakulabanye. Nawe ngicela ukuthi igcwale bese ichithekela kimi masikhuluma kudlala ebantwana. Hayi buze udaba ukuthi ufuna lamande ami ufuna lo mbana wami. So ngineluvalo ke nangithi ngiyapophola eceleni ngithi baphi bantwana baphi mnisi utana bangakhi yini ngathi uyaphunyuka. Ngiko ke lokhu kuyisamari lenkulu futhi isetha nalokunye kucoca nje ukuthi kwendekani nasakhe ama-altars. Bese ndani nasakhe ama-altars nga-2011 kwase kuyahamba ke fast forward kwaya ku-2017 yini ngibuyele ka-VOC ngoba phela ne-first leg yaqala ngingena ka-VOC then ke the following year 2002 yaqala iministry nalapha ke hayi uNkulunkulu angigijimise 2017 then ke 2018 yaqala ke second leg leli ligama layo lengilombuso wangethwala bothi ivele letitholele. Lesitawuthi i-first leg nayiqala ukuthi come on kodwana kumfundisi mnisi by then atokhona kuniphi imfishi give people fish. I-second leg ngokubesa labo VOC nayiqala ke yona na isikena nyalo ke i-second leg seyithi asesidwebeni kanye ngiko ke lokudweba noma usekhaya noma ngapha ukho ngalesihlanda no problem ungalali yini nathi nilale because uyakwazi lokutawenda lokungalali kwakho kwenta emathuba ukuthi ngisekudla uhlwithe bese ngisencelela leti inkinga leti kuphethe leti inkinga tidzinga umpostoli nomabishop sekufuna lokwakho Jesus khona lapho ke yenalo ke lelivalo. So sikubonile ke ukuthi ngiko ke bazana noma ngabe uthi bazana ngoba as long lo moya ukuphethe bazana sibacelile njengoba nje ngisuthi kunjena nasemasontweni council conference league babemnisi lo khulumako unalo silento sale nje khumbule amagama make emtshali sale lento itranslate ukuthi uNkulunkulu beke ehlabeni apho kinza jiki kwase uyeda ke kuthathu wase uyeda ke Jesu soba uba with among Emmanuel kuthi awunamhla siyabonga yabona nje into okuva kahle noma ngabe singemfundisi nangaba khona nje ukuthi nawe umfundisi bani ukhona la thendeni ngeke lo mfundisi nimfake ngekhathi sona Jesu ngekhathi khona beka ngumuntu ngikho nje uze ukuthi ngiyawuhamba kuze moyengcwele atohlala phakathi kwenu then ke lokuhlala ngeke ke uthi uNkulunkulu uhlethe utamela lesonto noma ngabe ukhamakota pheni ngalesibili noma ugibele esihlahleni noma usemasimini bakuve uthi Jesus nakho ke manje ke lokho ke uyafoma kuze kuthi imfundisi noma ngabe ngilesini utangikhonza uNkulunkulu nje angifohloda. So labaningi benidifisa ukufa ukuthi mfundisi yathi siyakuva ngisengalalela ama-audio nje mfundisi siyeva manje nje sidabe sende siyahamba lesikhathi. So nalo lelivalo ukuthi kuyaphetha kuyasa nalokuthi ke sathi ubona lethi into enteke emabandleni awuyeke ingane lengaka awumangala ukuthi labanye bazana sibona seminyakeni kuthi ngase bathathe limada lengane yenyuka akusini ngisengeva ukuthi bantwana laba labagwaza nako ema-28 nema-26 nalabanye abantwana labenta lokhu kube khona labanye ukuthi abasathandi malona zatshwala phinde nalabe bathi imali kukhona silento lena akhala umbala silento lena angisathanzi kuyena wachaza umfundisi ukuthi ingoma lezi uhlala kimi ngihlala kuye nguyena wenza umsebenzi la futhi nomfundisi nakathatha umbhobho nje lapha athandaza shumela abantu kusuka abantu kwelishiye ngeke athi
lama wheelchair nakusuma abantu bathi ya ngimi tathi bazalwane boPaul abakhebhula ingubo bathi akusimi bazalwane lakhaya sanikwe amagama after all these things are man worth. So uma ke wathi ukuthi not by might nor by power but by my spirit kuthi akusuyele umfundisi nangala buye ngilapha ngisenceleke ukubona ukuthi nangala vele mfundisi akusuye unobona nje umfana athatshwala akusuye lidemoni letshwala naliphuma demoni lokubhema akusuye manje ke bantwana uyakhulu babongayiboni le nto lena ukuthi athi akusine abantwana nakhona ke lidemoni lingena njani nalo mfundisi kwentiwa yilo sebese usukumisa sitawusho kanjalo nje mabomu bantu hamba ubuke ukuthi you are the result of most point time uhlete etinsabeni udlala ifu nabantwana ke nalukhansi licingo phasete ingubo badla kakhulu naku nje uNkulunkulu la ngeke ngisila ngibulele kona lo lesimthandazela ngakho nje ukuthi yathi imbazane vele ialtar ngilo PPT ialtar ngilo PPT njoba hlale sisho sulapha ekwaluseni emvasi utawuhlala 4 years emva kwaloko you rule the land of finances in bese uyabuka ukuthi nalaba ngiko ngithi ikhona honor prayer ukuthandazela kunasatshwala na ubuka labantu abakini njalo ngobolesihlanu noma ngomgcibelo noma emkhathini weliviki sebathakiwe na ubuka baphela tibunti njena tinwele tinjena ephuza face umlomo sonjena umnyango naba soqala ekubhema sodala abantu la khaya emsebenzini sonje yonke lento lesingathi sathane isibusiso ngathi egwazwana sathane sibusiswa kaSathane lezi nawunaka labantu laba bento nje lokwethu ukuthi sathane webile ukuthi vele nakathi umfundisi prayer is lifestyle nemva nje nabu nemvalo khanzakala ukuthi unengane unjani ubuka ukuthi ulala nini uvuka khanje ulala kakhulu baneba khona nje laba ekhanze umvalo uyalala ngakasalala ke iyangena lento ngoba nanathi ngakhathi singalali iyangena lento yasezulwini shothi nje lento bo 6 na 9 ngakhathi uhlede etinsabeni noma ke ukuphi konke lesikusho ukuthi umfundisi emkhathini weliviki uthi lemakhaya asihlale naNkulunkulu kutaba khona ke sinofika epulpit noma wenda into flow letinto kuthandaza akasiyo le honor prayer sathi your personal life is a true prayer than the words you say honor prayer lo 1% but siyamdzinga lo 1% but nabuka impilo yakho sokumbulelekile ukuthi i-lifestyle la amadene ukuthi honor prayer kunasatshwala but bayayenda le namayenda ke uyayibona leli shintsho nako ngeke ngisho ukuthi sibalingisa sikulanze letinto bakhumbula labayina sakhe ema-altar sisemhlume ngaze ngathi ibazana asesibeni ne-faith yakaSathane bacale bathuka ngathi ngiyachaza ngibona Jesus bantwana bakumnyama bahlakaniphile Luka 16 so buka amadene ubuke angisho amadene ukuthi lokufunda ini ngoba nathi sifunzile ngisho nje lenza betshwala ukuthi yini bezibagwazana phinzi nabantwana yini bamithizina kangaka buka lesikhathi ebusuku nathi ufunza iBhayibheli njengoba ngasho emakhambini 8:30 ngona sekucinyiwe kajwa lapha ngabothuku babukela imuvi bazalwane lo babe lokwathiwa khanuka abantu bami mnyisi hamba ubuyisele isikhathi ningashayi msani kusilimada msani njengoba lapha nje inkonzo nosebacela baze namaholiday hayi kwabe sekungena ukuthi singumndeni siyahlangana nawe buka ama-report yinzaba nje yinye yingapho nokuthi kuliwa nalokuthi mina ngithunywa ukuthi ngibuyisele isikhathi saNkulunkulu la kuwe baba yini maswati nani nonke nini lo takhanzala ukuthi kutanihlula ngicela kunivalelisa namhla bese ke labo benu labatawathu umbuso wezulu uyafuzula uyaphanga nine ke buyani sikhuleni sihlangabeze inkosi